Od februara 2025. godine Dom zdravlja u Kuli bogatiji je za jednu izuzetno važnu i humanu službu patronažu. Iako mlada, ova služba je za kratko vreme postala oslonac brojnim porodicama, trudnicama, porodiljama, bebama, ali i hroničnim bolesnicima, pokazujući da zdravstvena zaštita nije samo lečenje, već i briga, savet i podrška u svakodnevnom životu. Od ove godine patronažna služba radi u Crvenki u novim funkcionalnim prostorijama, što dodatno doprinosi boljoj organizaciji i još kvalitetnijim rezultatima. Zahvaljujući podršci lokalne samouprave, donatora i samih meštana, ambulanta u Crvenki danas ima bolje uslove rada i savremeniji prostor za pružanje zdravstvenih usluga. Direktorka Doma zdravlja Kula Vesna Tomić istakla je da je pokretanjem patronažne službe Dom zdravlja napravio značajan korak unapred u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite i zdravstvene kulture stanovništva, pa je tako u prvoj godini zabeleženo više od 220 poseta trudnica i novorođenčadi i preko 700 ukupnih usluga. Pokretanjem nove službe patronaže, Dom zdravlja je postao značajniji i bitniji u smislu unapređenja kvaliteta i zdravstvene kulture stanovništva. Naime, šef odseka Olivera Dedej zajedno sa ostatkom tima viših medicinskih sestara je krenuo sa radom 1. februara 2025. godine, i ostvario dosta dobre rezultate tokom prošle godine, s tim što smo se od ove godine ponovili time da imaju nove prostorije, da imaju više prostora za rad, više prostora za organizaciju i postizanje što boljih rezultata. Da bismo uopšte funkcionisali kako treba u bilo kojem vidu zadatih zadataka u smislu unapređenja zdravlja, Dom zdravlja se potrudio da, zahvaljujući i sprovedenoj anketi na osnovu mišljenja pacijenata, usmeri formiranje datog tima na nivou same ambulante u Crvenki, kako bi se u stvari obezbedilo jedinstvena prilika pružanja poboljšanja kvaliteta kako sprovođenja zdravstveno-vaspitnog rada, tako i rada na terenima. Ono što želim istaći jeste veliki broj ostvarenih poseta, preko 220 ostvarenih poseta trudnicama i novorođenčadima, zatim preko 700 ostvarenih ukupnih usluga, čime se upravo i u prvoj godini taj rezultat drastično ostvario, onako kako smo i isplanirali u okviru samog plana ostvarenja usluga. Ono što bih istakla jeste da se zahvalim dosta i pomoći samih Crvenčana koji su učestvovali aktivno u poboljšanju kvaliteta uslova rada. To su obnova kako PVC stolarije na nivou lokalne samouprave, tako na nivou donatora koji su obezbedili uslove da se upravo ti rezultati sprovedu i da danas sad već Crvenka, mogu reći sa ponosom, ima jedne nove prostorije, jedan novi vid pružanja zdravstvene usluge na kontu kojih ćemo ostvariti i poboljšanje opšteg kvaliteta pružanja zdravstvene usluge. Kao što sam već rekla, preko 200 ostvarenih poseta trudnicama, zajedno sa prethodnom aktivnom školom za trudnice u kojima smo učestvovali više specijalista koji su ostvarili adekvatno zdravstveno prosveđivanje trudnica i spremanje za tu novu ulogu roditeljstva. Isto tako smo i obezbedili uslove da se taj kvalitet nastavi i uspostavi u odgovarajućim uslovima. Brojke koje sam malo pre napomenula idu u prilog da taj rad neće stati, tako da za ovu godinu očekujemo samo više. Ono što je nama bitno u svoj toj priči jeste i podrška farmaceuta koji su u celoj toj priči stalno tu, maksimalna su podrška i obezbeđuju uslove da prosto naš taj zadatak koji smo rešili da sprovedemo i ostvarimo ga na adekvatan način. Glavna sestra Doma zdravlja Kula, Aleksandra Rovčanin, objašnjava da je patronažna služba pre svega preventivna i polivalentna i da projekat odlično napreduje, pa se tako nadaju još boljim rezultatima u ovoj godini. Služba, s obzirom da je mlada oformljena služba i da se bavi preventivnom medicinom, znači dok ne dođe do bolesti, imamo, pošto je polivalentna, znači bavi se i bebicama, porodiljama, majkama, malom decom, uopšte
porodicom u celosti i hroničnim bolesnicima. Hroničnim bolesnicima u smislu savjetovanja, zdravih stilova života, ishrane, uzimanje redovne terapije i toga. Ono što smo započeli, u stvari projekat, odlično napreduje. Nismo imali takva očekivanja, ali zadovoljni smo njihovim rezultatima i nadamo se da ćemo ove godine imati još bolje rezultate. Kakva je bila posjećenost prethodne godine? Zadovoljavajuće, zaista. Javljale su se i porodilje i u dogovoru sa drugim službama, lekarima. Naše sestre su izlazile na terene, obavljale to onako. Ljudi su prihvatili isto novu službu. Energiju i entuzijazam koji prate rad patronažne službe najbolje opisuju same patronažne sestre. Andreja Oros naglašava da je prošla godina bila ispunjena brojnim aktivnostima, pa su tako posjetili vrtiće i škole u svim naseljenim mestima opštine Kula i ispratili sve svetske dane, trudeći se da najmlađe podstaknu da od najmlađeg uzrasta primenjuju zdrave stilove života. Baš smo se potrudili da imamo puno aktivnosti te godine, pošto smo na početku, pa smo nekako puni elana i baš smo hteli onako da dobro ispromovišemo našu službu i naš dom zdravlja, tako da smo se bavili, osim redovnih stvari kojima se bavi patronažna služba, trudnicama, porodiljama, bavili smo se i hroničarima, a između toga smo jako akcentovali i promociju zdravstveno-vaspitnog rada u školama i u vrtićima, i u osnovnim školama i u srednjim, tako da smo posetili sva mesta u našoj opštini, negde smo išli u vrtiće, negde smo uspeli da odemo i u osnovne škole i u srednje škole, tako da ispratili smo sve svetske dane u ovoj godini koji su se označavali, pa smo tako povodom svetskih dana, na primer, bolesti zavisnosti, borbe protiv duvanskog dima, a takođe smo i kod najmlađih u vrtići išli i promovisali zdrave životne navike, zdravu ishranu, adekvatno pranje ruku i baš smo bili kreativni i zajedno sa vaspitačima u tim vrtićima smo onako na jedan kreativan način objasnili dece osnove od početka da nauče šta je pravilno i kako treba da se započinje i obroci i dan i neke zdrave stilove života koji oni od početka treba da krenu da koriste. Patronažna služba u Crvenki predstavlja primer kako se znanjem, posvećenošću i dobrom saradnjom može izgraditi poverenje u zajednici, sa jasnim ciljem da bude još dostupnija i još prisutnija tamo gde je najpotrebnija, u domovima građana. Ova služba nastavit će da raste, potvrđujući da briga o zdravlju počinje upravo od prevencije, razgovora i ljudske topline.